ก็สร้างเลยนะ SDO ISO Road North Division Subdivision 2 อันเนี้ยให้พวกคนบริการรถที่โซเลนี่ที่สมดีพันกันลุกกันนะวันจันทร์ที่วันทัศน์ที่กันส่งกันตัวละแค่ง่ายอ่ะอะไรกันนะพอชัวร์ไม่ต่อยออกตู้คนทางช่วยตัวเต้แล้วก็เขาสิลเต้ปาร์ตี้ลำพังช่วยตัวเต้เลยคนทางช่วยตัวเต้ชัวร์พอมีต่อยออกนะกันล้มเลยอ่ะถึงให้เนี่ยเมนโรดไอโซลโซฟาร์ policy อ่ะที่นี่ไอโซลเขาพุ่งปุยอ่ะเมนโรดที่itu menas concrete kan dia BC kan tiba ya amen road itu full resurfacing apong pun siya menta tunay ka kalpui meka tapos itu kan sa meka suam ay internal road ne kumpe suam ho hero jo tuna ta kiso resurfacing kan na titebe wala khor sual pui ano se patch repair kan tiang kan kalbek mo ka coba tunay suan amen road resurfacing di mereka ni ya forma isuan dan sopan vektura ini bese. Zani na yan kan media te kan ngai takin kan tong siam mironen puya kan lom le maya tuti rual chuan zan thum ni som ni atanga zanin kheng yan kong siamin na kan thoka kan council ten kan ngai takin an lo vila din chu mai pia lama kan PWD lama tangin kan ZIT kan SDO te kan ngai takin anon kal renga minon vil puya zan kwa kai var sak takin anon thoka an chu ma kan lo me mani chu mai ni lawin kan lom na ber chu eng la ya kong cha ni ngai lo ten ZPM man sarkara kan bial tu minister gubernur na malang na le kan chief minister te malang na in kong cha keni bong on noi sen kanan nei beta hi kan lom me ma lom tu kanan soya an kong sia phi a tha ina to bel ko maya a thena phei chuanin in chi su ka cha te ni ya tuna hian furua pui lo ma chole po ni la a hu phurom to lo ani kan chairman ina se khanin ka PWD minister hianin ahuna chon kong ka sia manga tiangin hai ai tia mangi taron sia ma kan lom tak seta din veng chu mi puite thu chu kan sia te thu an oi na lokal council te chuanin lom thu kan soi ni ti kha lom thu kan soi ve tu ni ya he bong kon west wam chunga kong thatak mai min pe ka wangin lom thu kan soi chu mi piala ma he kong local kan an siam thar le veng mi puitan hu sakin tha an ti le ma so na ro pui tak mai min hu chia saka wang pon wel to minister he na lom thu kan soi tak me ni e chu kan lom thu soi na ni mai ro se block president lalma kum sailo waltia kania kabulami ka vice le secretary te ania bial tu MLA minister uvalal hana kan khotang kan zoram mi puite ngai to me ma kong tha kan nei theina turin ma na sakta kala bong on ways kan kong pui kan poi mo ber mai de tun matra kong chia kan nei te kong tha tak mai miro siam saka achunga kan lo me ma ai sol no tuat lok way to 10 achunga lok tu kan soye kan lo me name Rakesh Kumar Singh, the engineer of Nidhi Infrastructure Private Limited. We got this project from Mizoram PWD department. Now it's near about 1.2 kilometer length, and the target was of 4 days, but now we are going to complete it in 2.5 days. So it's a good achievement for us and our company, and we are getting a lot of support from the local council, the local peoples, and whatever media brothers and all the local guys. So we are thankful for them. We are getting a lot of support in Mizoram. So the length was 1.2 kilometer and the average width was near about 6 meter, and the thickness is 30 mm.
as per the PWD agreement. The thickness is 30 mm and it's BC. So we are doing it according to whatever the agreement with PWD, and we are going to complete, just waiting for 2 loads. After 2 more load, we complete this road and we will shift to next location. Thank you.